ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka United Democratic Party Youth Wing harengkat ke jingsen ran lang jong ginong yalam ka right merdon kentup ru yaw rang ba snong jong snong mautari bat usardar jong ka right merdon haga arfu arterik jong benai kelalengkot arjar arfu wei kilaya kendu yaw menteri ketenat pulih putih ke sarkar jela uba lakmen remboi ban pan jing pensyai halor ke jing pensateng ban tei ya ke residential school ke badon haga snong merdon mautari Ribhoi district. U advisor jong UDP Youth Wing uba Don Kupar Sumer habaya kran bat ginong thok khubor ulaya thu uba lakmen rumbui ula pentip baga jingsa teng ban shna pendep ya kani ke skol balabu maunong rim do menteri rangba barim ke jela u Dr Mukul Sangma hausnem arjar khatlai kadai nakadao ke jinghiran pisa jong ke sarkar jela kani hirin bangi yo jing ujo ni pai pa maka don ke jingsa teng jong kani ke residential school kabana lenga rat na lenga shdobar shnong motori ila aklu mesim arpo akar itu ke jaga jika pelayan juga khada tinggi sulung abang iba tegalong yang jauh untai infrastructure ladap kuma 80% di kasastang hostel buat ki staff quarter tinggi kwa apa kata full operational kan long blessing ya ki nong shnong ikna nong kodong juga maka main hi ke objective sebetul iban ban good education ya ki economically challenged students di kalau jiman toy bakra we kena kondong de mata hadir mengiwan squad inspection hak nai tarik dekat ke soda dan dekat dobash ale ke youth wing yang UDP Ribhoi ngadi advisor jokpo tinggi wan squad inspection ni lamba dan jok mat kalong syai ke ba sarkar la perlu besar kat tu kror andai la semua ada ngimla ban seiso kalau ngi ke jilulong bisa apa ba kita kadang ngiwan man kedua hadir inspection ale ke dobash negara ki mangi kwa ba kami bersyukur dan mengincuan baik dan kami ngikwa ban yok semua ngikwa ban kendu sana ke sarkar mengitip buat ke ikas status boleh ke delay tempat hadirin bagi laikan minister concern ngalap ba kani di projek kepala untuk last government Dr Mukul Sangma government betul ba ki residential school gile hadu arpo teli dan paling arpo teli kena lagi sedang baru sedang di kani kalau ka feel lo ka plan atau polisi juga government kepala dem ti you request to minister concern ba this present government kamlawan should have ketiga liban continue ba liban penulong kanang ba kani school kan long ka jimun toy ka jikurpu ya ka time jong ni po mautri right modern mat ka district hi bar koi ina leng minister lo ong ba kadon ka jing bari ba ka finance shimlayo ba funding na central government matki ba lakar mo minister ba ngin find ways and means ba ladang imla khat khnai tliru alis some santali ne poch potli in pendep no in school de khamai time frame de number 4 assure ke he is positive aleng minister ulong very positive but his target is to complete all the residential school in the state but not in one go kalong stage wise kadai residential school kabalaban kata hadu almost more than 1000 students I don't think it will be that will take after instruction government will take a call decide will matter whether 10+2 or secondary school that's depend on the government now we ngimtangi kwa ban tangnya ka ban complete no infrastructure kamana le ngara ka arpo ka kam dia jaka ka ber mo ka la ngi kwa apa apakah ki nong sok gilan doni de ka jaka kalau saya ke sarkar don kam balik ni projek don kam jaka ni kiranya free of cost tika kalau kumni kilong kinara tiene ban aya ka sarkar lama kinong kanong position mar shobani ni ka school mo aja ka kasnong than garat mer khoi kila kemen ma bagin ner mo kanong kum pain mo model school te kila so kemen do kata ada kata ka jing community di force ni jong kinong song adu menta ka potulong te di kamram ni bangin hap hoi ngin chui am tu ngin snap kamlong dari kamram jungi ko UDP angkat berka right berka snong ngiwan ban ke siutia long ban wego ban ko tip ban hai ka sakut tinga sai government ka chemi ke sil wa ka jingkal ban minister kalau very fruitful very positive is positive ba
they will try ways and mean ban yo fon ban pendep ni kan chang na marga kanton ke sinat ang dei po modern mo sinat ajar kuat ngi quest yo minister concern la dolong abala ban pendep hari syara sinat impat ayo syarat semua ia it depend totally on the fund. Since he's mean business, we expect ni hap up, mak mangsu overnight ni lah mangsu pendep no. Tahu kau ide begini long ba kejengwan yang aku tu step kemdai nak kalian regiwan kini ki UDP nak youth wing. Tadi kata ba kawan penkendit benriu yang ini kesnong ba lima. Dia kejeng sisa itu emler udah ba kemat kan ban. Itu ketilang bang ni ba. Dan rena mar ba kiwan gini dengan bense penyelek lang. Dia rangkat ke UDP youth wing. Aku tu step ingin lagi pendek ban, one delegation seolah minister. Kalau nak kalian kesenong tu, tapi ini mud menangi dangai up kan. You let's say kiwan lah saya lagi sengin dari haka, you tak kesenam kalau nang yang step ingin makan tu. De kata kapor kiwan lagi ni ki, nak liang jom UDP kiwan mi untuk step tengir ngi kilang am tai.